Mislim da kao sve u životu prvo biramo vizualno, što znači da je auto na prvi pogled morao da mi se svidi. Posle toga smo naravno uz asistenciju iz vašeg salona dobili sve validne informacije vezano za sam auto. Malo sam ja i nezavisno istraživao i na osnovu svega toga, upoređujući njegove performanse i cenu i konkurenciju, sam se odlučio da je moj izbor Giulietta Sport. Moja namjera je bila da kupim novi auto u ovoj klasi, znači gledajući konkurenciju. Jedna od bitnih stvari koje su uticale na to je i rok isporuke i profesionalnost samog osobe, gde je bukvalno sve proteklo kako treba. Sam auto je best buy, odnosno ono što dobijate u okviru te cene nije ni blizu koliko drugi proizvođači traže za ovakav nivo opreme, dizajna i svega ostalog. Prvi utisak su da svi gledaju auto. To je onako prvi utisak. Ako hoćete tehnički detalja, veoma se lepo ponaša, odziv menjača je savršen. Hoću da kažem da je na kvalitetu materijala, završnoj obradi, baš dat veliki akcenat i sve to utiče da osjećaj vožnje bude stvarno na jednom zavidnom nivou.